Abakazi kurwo muri Ibanda y'amashuma bahairwe entandikwa kandi bakwatirwaho mu ishengero wabo John Paul Ninkusima. Aba bahairwe nkoko okubahwera kutungura entasya yabo maka. Nisima mstapanado ayatereze nkoko ziratorre entunguko makagitu na no kwiza kutira abakazi nka grupu ya chuzi tubene kutera kasente kitu bisande sirinje kumubije mu bimemba twakatashinje bize cy'ubwebezi kongo no sango mwe n'abacara zatugure sente zo kutera konkate ntesiga ngo twafune nkoko twakuzora zagumana zitera amahuri twafune sente zo kutera na mnongi tu abacara ntwejumbira mu kushomesa abana kuchokuba umwana bakamubinga ishomero nanye no kunkwika nkatetenkanya nkaguzewe nkoko ejo yahirize kunterera amahuri nkiya office ninga kachumuko mwana. Abahairwe entandikwa nibije kutandikiraho ko yambombiye tago byo maka hamwe no kubinga bworo. Umuntu kakubabwine ke nkoko ya zatera amahuri nabasa kuguza amahurago agure bitabo by'umwana nabasa kuguza amahurago ahefizi nabasa kurye nkoko agiryo mukaye umuringo kogwe malnutrition tuba twagitambo maka kana nentasyo mutuba twamutera hentasya uko muringo gumwe ugo ku promotinga enjiri ya NRM. Gashakwa Timothy Mushabe.